Pacijent, hasta, klinik, transplantacija, saç ekimi, kosa, saç, slepo-očnice, şakaklar, vır, tepe, tretman, tedavi, otprilike, yaklaşık, ekstraksiya, çıkarma, foliküler, jedinice, birimler, dlaka, kıl, donorska regija, donör bölge, kelav, kel, invazivna, girişimsel, ojiljak, yara izi, iskusan, deneyimli, prosedür, spesyalizovani, uzmanlaşmış, nadzor, denetim, uspeşan, başarılı, greft, paket, noćenje, geceleme, zvezdica, yıldız, transfer, aerodrom, havaalanı, lek, ilaç, preparat, ürün, nega, bakım, konsultatsiya, danışman, unapred, önceden, putem aracılığıyla, video poziv, görüntülü arama, uglovi, açılar, procena, değerlendirme, fonuda, teklif, boravak, konaklama, pregled, muayene, kontrol, termin, randevu, pacijent, hasta, klinik, transplantatsiya, saç ekimi, kosa, saç, slepo-očnice, şakaklar, vır, tepe, tretman, tedavi, otprilike, yaklaşık, ekstraksiya, çıkarma, foliküler, jedinice, birimler, dlaka, kıl, donorska regija, donör bölge, kelav, kel, invazivna, girişimsel, ojiljak, yara izi, iskusan, deneyimli, prosedür, spesyalizovani, uzmanlaşmış, nadzor, denetim, uspeşan, başarılı, greft, paket, noćenje, geceleme, zvezdica, yıldız, transfer, aerodrom, havaalanı, lek, ilaç, preparat, ürün, nega, bakım, konsultatsiya, danışma, unapred, önceden, putem aracılığıyla, video poziv, görüntülü arama, uglovi, açılar, procena, değerlendirme, ponuda, teklif, boravak, konaklama, pregled, muayene, kontrol, termin, randevu. Pacijent, dobar dan, zovem se Markus Keller. Zainteresovan sam za transplantaciju kose u vašoj klinici u Istanbulu. Imate li nekoliko minuta za razgovor? Operaterka klinike. Dobar dan, gospodine Keller. Naravno, rado ću razgovarati s vama. Kako mogu da vam pomognem? Koliko godina gubim kosu, posebno na slepo-očnicama i vrhu glave. Želeo bih da saznam kako izgleda tretman u vašoj klinici i kolika je otprilike cena. Razumem. Nudimo transplantaciju kose savremenom FUE metodom, što znači ekstrakciju folikularnih jeda. Tom metodom se pojedinačni folikuli dlake uzimaju sa donorske regije i presađuju na ćelava mesta. Metoda je minimalno invazivna i ne ostavlja vidljive ožiljke. Zvuči odlično. Ko obavlja operaciju? Da li su to iskusni lekari? Da, proceduru izvodi specijalizovani tim pod nadzorom našeg iskusnog doktora, dr. Yilmaza. On ima više od 10 godina iskustva i obavio je preko 5000 uspešnih transplantacija. Impresivno. Koliko košta tretman? Cena zavisi od broja potrebnih graftova. U prosjeku cijel paket košta između 1800 i 2500 evra. U to je uključena transplantacija kose, sve pre- i post procedure, 3 noćenja u hotelu sa 4 zvezdice, VIP transferi sa aerodroma, kao i lekovi i preparati za negu u prvim nedeljama. Je moguće obaviti konsultaciju unapred. Možda putem video poziva? Da, nudimo besplatne online konzultacije. Možete nam poslati fotografije vaše trenutne situacije sa kosom, najbolje iz više uglova, i daćemo vam ličnu procenu i tačnu ponudu. Koliko dana treba da ostane u Istanbulu, preporučujemo boravak od 3 do 4 dana. Prvog dana imate konzultaciju i pregled, drugog dana se obavlja transplantacija. Trećeg dana radimo prvu kontrolu i pranje kose. Posle toga možete da se vratite kući.
Da li bih mogao da obavim proceduru sljedećeg mjeseca? Te li slobodnih termina? Imamo nekoliko slobodnih termina sljedećeg mjeseca, posebno radnim danima. Mogu vam poslati opcije putem WhatsAppa ili e-maila. To bi bilo sjajno. Veoma sam zainteresovan. Savršeno, gospodine Keller. Poslaću vam sve informacije uskoro. Ako želite, možemo zakazati konzultaciju već danas. Radujemo se što ćemo vas uskoro ugostiti u našoj klinici u Istanbulu. Hvala vam na korisnim informacijama. Radujem se vašoj poruci. Nema na čemu. Doviđenja uskoro. Pacijent, dobar dan, zovem se Markus Keller. Zainteresovan sam za transplantaciju kose u vašoj klinici u Istanbulu. Imate li nekoliko minuta za razgovor? Operaterka klinike. Dobar dan, gospodine Keller. Naravno, rado ću razgovarati s vama. Kako mogu da vam pomognem? Već nekoliko godina gubim kosu, posebno na slepoočnicama i vrhu glave. Želeo bih da saznam kako izgleda tretman u vašoj klinici i kolika je otprilike cena. Razumem. Nudimo transplantaciju kose savremenom FUE metodom, što znači ekstrakciju folikularnih jedinica. Ovom metodom se pojedinačni folikuli dlake uzimaju sa donorske regije i presađuju na ćelava mesta. Metoda je minimalno invazivna i ne ostavlja vidljive ožiljke. Zvuči odlično. Ko obavlja operaciju? Da li su to iskusni lekari? Da, proceduru izvodi specijalizovani tim pod nadzorom našeg iskusnog doktora, dr. Yilmaza. On ima više od 10 godina iskustva i obavio je preko 5000 uspješnih transplantacija. Impresivno. Koliko košta tretman? Cena zavisi od broja potrebnih graftova. U prosjeku cijel paket košta između 1800 i 2500 evra. U to je uključena transplantacija kose, sve pre- i post procedure, 3 noćenja u hotelu sa 4 zvezdice, VIP transferi sa aerodroma, kao i lekovi i preparati za negu u prvim nedeljama. Da li je mogući konsultaciju unapred? Možda putem video poziva? Da, nudimo besplatne online konzultacije. Možete nam poslati fotografije vaše trenutne situacije sa kosom, najbolje iz više uglova, i daćemo vam ličnu procenu i tačnu ponudu. Koliko dana treba da ostanem u Istanbulu? Preporučujemo boravak od 3 do 4 dana. Prvog dana imate konzultaciju i pregled, drugog dana se obavlja transplantacija. Trećeg dana radimo prvu kontrolu i pranje kose. Posle toga možete da se vratite kući. Da li bih mogao da obavim proceduru sljedećeg mjeseca? Imate li termina? Imamo nekoliko slobodnih termina sljedećeg mjeseca, posebno radnim danima. Mogu vam poslati opcije putem WhatsAppa ili e-maila. To bi bilo sjajno. Veoma sam zainteresovan. Savršeno, gospodine Keller. Poslaću vam sve informacije uskoro. Ako želite, možemo dati konzultaciju već danas. Radujemo se što ćemo vas uskoro ugostiti u našoj klinici u Istanbulu. Hvala vam na korisnim informacijama. Radujem se vašoj poruci. Nema na čemu. Doviđenja i vidimo se uskoro.